Lako mintu siulu sia ambe indo paranu sia sende si tamu sule lante penanda bisaran na puang matua umpama tanna pena ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Ya tu kadan na puang matua lata basa lan atu yate dia lalame Roma pasala misa angka karua saya lako sang pulo pitu. Roma pasala misa angka karua saya lako sang pulo pitu. Dolo la ta basa sia tarangi tu kadan na puang matua ta masambayang. Umbawakan ni kaleki mati olo malak mi puang nenda di pemalak. Tarimai o puang elan nakama tu pagarri kadua ni kasalampe. Ikure sumanga tu mintu na to. Kotemo o puang pamalik kanila orang ni kadami. Mangandokan kumua kamu tu lama kada lako kami ulen di kuasa pena masalno. Lansangan na puang Yesu dirampo. Umbawa ite katuan ki mati olo malak mi nenda di pemalak. Amin. Tang matana penaangku, ketang miisan ni sang siuluranku. Kumua batu pempiram mo lamurai malemati. Nasay lako totemo sa kalangan na. Ikua angku kabutui dukai, buana diomay kalemi, susi diomay tokapere senga. Pasala misa angka 10 talun. Na dipakondi na kuah umbung ka kale lan kapatonganan. Umbung ka kale lan kapatonganan. Sulu tu di pakaboro lan puang Yesus Kristus. Tempon diomay ti parandukna surat na Rasul Paulus lako kombongan di Roma. Ina na papesanan dolo bukumua iya tu kalena misa rasulu na puang tumukun umpa pesanan kada na puang matua lako mintu bangsa. Sia lako mintu tau senga. Lan tanga na Paulus kumua, ia tu kasih sengaran lan Allah na tau Buddha. Manasa kumua inang para ludu kaya. Pelan na ia keden tu kasih sengaran lan Allah katuan na torotolino. Nakatotongi Paulus kumua Buddha tu apa mahadin di peladai sia di isan lamai agan kasih sengaran ia to. Ya moto anna masura sia maakada kumua Buddha tu peladaran sia kapaisanan ditamui sia ditarima dio mai kasih sengaran. Silu kaboro lan puang Yesus Kristus. Lan unting ngayoi tu agan susi to. Ba tu kasih sengaran ia to. Paralu la tatandai sia diisan kumua. La sitamu ki mak rupa-rupa pesudi lan lolangan katuanta. Ba tu la ditamui tu mak rupa-rupa pesudi ba tu kara-kara lan tekatuan ia teh. Ya tu akan umuk kak tanga sia kale lako tau senga. Tu di si sengaran. Nenek bang ba tu biasa bang untammu kara-kara. Labu tu dio namai salian. Ondong pi anna biasa bu tu lan mai kaleta sialan mai kasih pulungan ta. Ya tu umuk kak tanga sia kale lako tau senga. Mak dinta amparan belanna si turuk kada dianta. Apa biasa duka bu tu lu diomai ka paisananta diona tau senga tu tasolan tuo lalu tondok sia lalu bananta. Ya ke kina sia masokan ki unting ngayoi sia untarime tu kasih sengaran lalu allo katuanta. Manasa kumua lata tarima sia tape rasai duka ya tu buanna. Ya moto ia motu kama balwana katuan kasih pulungan si sola padan tatorotolino. Ya moto na inang paralu lata pengkule-kule itu yan na to. Tendu ka moto kumua lante tondok ta bangsa Indonesia. Manasa kumua inang tempon dio mai anna den tu kasih sengaran. La dio na kapatonganan, dio na suku, ras, sia kabiasan, sia Buddha parupanna. Tu dinanei si sengaran delante tondok Indonesia. Apa moi ana nenek den tu tau la morai bang la urusa ite tondok ya te belan na kasih sengaran ya to. Apa ten moto tu puang matua umpaden ni se umpadadi tu kasih sengaran ya to. Ya duka moya batu ya duka moi tu puang matua tu tontong umparakai. Se umbengki kakina anna batu ka masokananna ka malutian ka manarangan na puang matua
anta tontong tuo si angga si pakaboro moi antalan kasih sengaran dia to. Nina masalah untuk riki sola nasang anta batta tuo lan akan kasih sengaran. Amin. Nama sambayan. Ure sumanga puang matua do semoga. Mi patudukan itu dia akademik semua. Para lulaki angga tujuan kasih sengaran dah di lantai. Lino ya teh dikua anna mak din payan tujuan kamar rampasan. Sia sangami la dipudi lamai kasih sengaran iya to. Belana inde duka moto lana ni payan tujuan kamakuasan mi. Si arang mi la dipapisanan lako to senga. Lan sangan na puang Yesu. Mak ure sumanga mati olong lo ambe daw semoga. Amin. Rampoin deto tu kadan na puang matua ki papisanan lako kita sola nasang. Tontong bang ki peta da kumota subscribe pite kadan na puang matua. Sia tak pak bagian ni lako sang mane sang baineta. Ure sumanga puang tontong umpasiria komi kamarampasanna. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.